namukela kambe ka Master Tsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Daka Civil Press Rhangani, laying a take link, of course, na Benamanga the president, and then Makum the Carolina, the Magata King Tsonga. Yeah, so previously I end a video. Now, of course, I care like the matter. Some zing zong na zeng la. Ben president, of course, I carry a strong TikTok. We figure cancer Patrao. Why ngang cancer Patrao? After, of course, kuba ye no, of course, I'm going to similar resurface again, of course. Yeah, are we same sakazin again, trend again. However, at the 12th of October, makale wilungiziwa because nifike nihlangana a video clip ingafika iendliwa Patrao, of course, yeah, shinyama on his account. So kuna video lenga fika hlangana several press Rhangani here. So kuna video levanga fika ba end na several press Rhangani, of course. So yeah, it is. Except Fetu, I'm with the legendary Prince Rhangani over here. So, Patrao, send the sugui. Okay, Zizo, Naze. So as you have seen, Magakatashon several press Rhangani hlangana na Patrao finally. So Magakatashon, so obviously shotala wala rin. You know shotala as a shingeni as long as hlangani ne shokomsa ko several press Rhangani yang recognize Patrao mfonter luanga o endla ete magatar simu ra zing zong na zeng. Yeah, and then okay, umaka makalia several press Rhangani na Patrao. Hetela ka timhaka ta King Tsonga mi nga ma hleketa hi vekele this video now of course a ri karhi a rhunga Simple Kitchen and the manager and stuff like that lowa swindlazani le hansi khoneni le so mi no hlamala guys after ku ni mission wini kwala hi mathebula ne hi mathebula ya nga ni mission la of fane komba ku no swikomba na ku se mhaka yi nga va yi resolve wini or something because live ya King Tsonga la a ha yi vona so King Tsonga na yena na ku hey the only thing I shouldn't say swona swi na umenemene xikarhi because a ya ha vuyita ya update ku ku ndleka yini ma swo ku hi sala xinyamini swi ndlina ku as a Master T we are not reliable or anything yo fika hi vona yi fika tsala this post yi fika tsala ku diya vinyi va mapage ya xigaza bla 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 mi fa mi postana leswinene hi swi endlaka mi nga promote nyimbi ntsena yi vulavula ni Davezit ya King Tsonga so swi tikomba na ku yi nga va yi resolve wini mhaka liya a yi ri la hi yona se loko se yi resolve wini after loko se yi trenditerisiwini everywhere USA ta tlhe yi chingela tipage ta xigaza leta ti cover beef King Tsonga hi guys beef yo yi nga na mandla unless if he does not know beef yo yi nga na power because na loko hi tiya la henhla kwala ka post ya yona ndzi na approve hi swin'wana yi ku tlhe ku phushwa hi timhaka ta beef na kona hi fike hi vona nkhavi wa kona loyi mi nga ma hleketela ka beef wa vungo wa swidlazani vo ri amoba loko va chinga vo lo of course va ri karhi va rhungana strong hi ti-screenshots hi yena vekele profile ro sungula luwa na kombisa ku a va hi nyikete 5,000 King Tsonga so i fika tsala la King Tsonga times senkavo a ku singeli ya huma hi December hi nga yi vitana yini mara a ku amoba or xifufununu as we can see nona King Tsonga yi fike yi support la henhla la hi ku hi ta ba two singles xifufununu and amoba as you can see so loko hi languta ka page ra King Tsonga a ha voni nchumu xi nga related to Simple Kitchen ye sweswi swi nga swi kha swi vula ku a nga va a hakeriwini unfortunately a nga vulangi nchumu which is wrong a fika a hi update-ini ma vona nyana so nkhava na hi ri ku ni cheka account yena swilo swa King Tsonga swa ha ri kona la i delete hinkwaswo screenshot leswi a swi postiterini ku sala swa ka Ngalasi Records loko ni cheka la swi kwini se leswi ngala hi leswi se leswi tele swa Ngalasi Records ntsena loko ni cheka hi leswi la leswi nga sala la ma yi vona ya mhaka ku swi komba na ku a nga va a hakeriwini so King Tsonga a yi fike yi tita hi update ma vona nyana so hi sweswo swi komba na ku yi hakeriwini so by the way ku hlamula post leyi again ze swi ni toko hi vula swa deep nchumu ni the bottom line ku beef ka gaza ya rhandziwa ende ya ha to rhandziwa as long Ben Mayengani na Mr Boss va ha exista ka music beef swo boy continuous leswi swi ta teka nkarhi swinene ku yi rabiwa beef ka gaza kahle kahle we love conflict hi leswo mane esi xigangu nkarhi nuna ye Xigangu xa le kwihi xigangu nkarhi nuna wa yena na a ni swi twisisi vula xa le kwihi a ni ka nghoma leya va ri man'wana loyi a boha hi xigangu xa yena xi n'wi bela vungondla nuna a ri joni malume okay a hi nuna wa yena hayi xigangu a hi nuna wa yena xigangu nkarhi
no vula ku xigangu ka ha ri nuna yena na a ni leswa ro sungula ni vutisini ni tlhela ni yimbele na ngoma liyani va nga yi endla i to ngasiwa ngoma liya ni twini ka TikTok na loko hi kha hi chana ri hlambeni namuntlha ai boko loko ku ri ku hlambeni a yi bata vheleni a ni ta bata vheleni na mitlangu nga na ti-gram la